Donc sur 17 km, nous avons déjà 2 citernes de cette capacité. C'est ça, sur la route. Et donc, ce que nous allons faire, c'est d'acheter des tuyaux, de connecter cette citerne à l'autre et à la troisième qui est à 17 km. À Chinchilla, c'est 12 km, Ndiadia, c'est 17 km. Voilà, c'est ce qui va être fait. Donc, dans un premier temps, il y a celle-ci qui alimente 6 bornes. 6 bornes réparties dans la cité. Ça va. Mais la question ici, comme vous avez compris, c'est la gestion de l'eau. C'est la gestion, l'organisation. Donc, si on compte seulement sur l'Unkompo, les choses ne vont pas aller. Il faudrait que la population participe. Oui. Et là, on doit participer. Mai moi. Hola, 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 hola. Kwetuka kujimini. Kwetuka kujimini Franck Chola wetu. Chola bio. Chola no hypocrisie. Ndo amu wetu amatukons. Avant de commencer, ani kumpalo wakubanga, abonne-toi. Ambila bantu ba jabone. Kino mwa kwetu nye tu bantu bonsu balonda. Kino mwa jibenda kasaiba manyangana. Lelu nyumu bakwa mulumba yonsu. Tu bakaye kwetu, tu ambulisha kwetu, tu créer biaho anima entreprise kwetu, tu dibachaji le bikola. Maluonso mafoku kasai. Nanko kimuntu ndomba bajini kantu, bajini makuta kaba nchagwenza na auto. Baba kiba ba ko investir. Kianto nulomba ba lwa kwetu, tu lwa tu baka. Kadilelu ndimulo spécialement beaucoup nous déjà résidence wa docteur Bruno Miteo Nyenge nzubu ka ni bidimu chitem kadi nenu ba mona beauté bwansubu. C'est pourquoi ton ambani il faut avoir le goût de vivre. Ku di projet ya boni mi fo ko kasa yeku en entreprise ya boni mi fo ko kasa ye boachini bantu ba diwenza na bumujimu kaba imulunge ni le bato bantu ba diwenza na bumujimu kaba ibumvo bidi wamba to kaba mona souci di nenda to. Docteur Bruno Miteo mwiba kan zubo il y a 9 ans 9 ans, quand moi je suis chef ou à maison civile. Quand il y a du chef ou à maison civile, il peut faire combien? Bon, on s'entend avec une normanie. Djani, province Yons, il y a ni bimouene nous bien fumoi du tout. Il y a ni marction en fumoi du tout. Le 12 août, il y a le canard, tiens la manière n'y a bien, tiens la manière. Quand il y a les gens zubouéo, moi, bon, mouimpa moutalal. Moumousso quoi? Pinyakata mobiki na musokoto parce que tu as ville. Docteur Bruno Miteo moi za guest house, moi za hôpital, moi la mai bantu ba no mai. Moi ça tout là ça. Alors, c'est quelqu'un qui n'est pas compliqué, quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui comprend. Yé moula ya boalou djenza. Yé mwamba ou djenza. Je suis chez lui dans son village. Kadinu de bakwa mulumba ba bandonda. Otuni nzubu mwenem. Nicole Kabong, mu France, otuni nzubu mwenem. Na chikazu buketaka kesa kafita en peinture utunako. Non. Non. Eh, mais moi ça ni bangamba, mais moi ça ni bando to. Kadi haji moi ça mbamulo wai. Munzu boye ngam mulala muntu to. Mujano entretien, mona mujumulu longolola, jitu ku Jones. Ana mutunzu bya kumputo ya batoga, muji mo abeo. Arma mite jete sali. Musa mutu alu ni chisumbu cha bana betu achinsansa baki bamekati. Muntu wapi? Ujini menja bisi. Muntu mbuka nkuchi nsansa kuibaka ma étage. Ula uibaka kwa abu musoko. Quelle beauté. C'est frais, c'est calme. Alors, je vais vous faire visiter. Quand tu as l'argent, il faut aider les gens. Qui a noué mugale makuta bunito. Boalu chitu chenza malu moi. Ina hundo mabana betu bonso banka musumbila mpango bani vulukai. Vulukai ni bakai mumushuhemu. Eh papa ni sima di cher. Kadiye ya muibaka ya 9 ans. Tu vas banga luta tula sima di bakai. Mu $50. Muntu ibaka su bune nanu. Jibalas bune nanu. Jenza buku maison blanche. Chituko kuba kwenda bantu to. Tuko kuba kuvaloriser malu mimba di bakasa embenzi. Tuko kuba kwa kuila kabukulu ka kwetu. Mianda ya kwetu. Chituko ya mukosu muri mu présidence bela na mukosu amto meme chitango to. Hein? Allez, Fachi Beton, nzami muko inspiré. Bo kusungula mukalenge docteur Bruno Miteo. E udi ni menje, e udi njinanga. E un tic-tac. Docteur Bruno, mbamanya ku Bukavu, mbamunanga ku Bukavu, mbamunanga ku Goma, mbamunanga miabayons. Donc, inspirateur waba congolais. Visitons
la maison ani résidence wa mukulumpa docteur Bruno Miteo. Ujiba bi kila kujiba anto bon skoura saini l'homme en or. L'homme en or pourquoi? Parce qu'il comprend. Il est ouvert. Tout le monde a un sokuji tumbisha to tout monde tumbisha. Allez, visitons. Sanganingasa mitenzela sanganingasa wewe muzubu wa Nzambi washajijana miki wewe muzubu wa Nzambi washajijana tusumbu muntu nsongu mwekiliza kuji wewe ulisha kuji mwa kutusubila byamwa kuji wewe ulisha muntu nsongu mufami kujuja muchanda muntu nsongu mufami kujuja muchanda mwambi yalenga bubi bweba wambula bika mukunza ubanga kujije mwambi ubanga kukorije mwambi hanyuma akutendelela wewe kukumwisha bantu mwene mubitanda byenwebi bavwilanu mwakutwamba sanganingasa mitenzela sanganingasa. Pasteur André Mulila Masanga, Pasteur Paul Kunda Musulila Eva Timothée. Muntu wasumba lupangu lwenda wewe kutumbisha bwanga muntu wasumba mashini yenda wewe kutumbisha miyambika wewe muzubu wa Nzambi ujutumbisha numanga wewe muzubu wa Nzambi ujutumbisha numiyambi ujupa moyine kashipa mikenji mudulwe mwanyo ujupa moyine Nzambi ujiwenzela muntu ngasa kuchikonduka sanganingasa tatu sanganingasa wa mukweba ubana makala mamuwali sanganingasa mukweba ulela dinde dilolo sanganingasa mukweba ni mashinyanayi sanganingasa muntu tunyinenda mufamya uka tusanganingasa wenda umundi ngimba misambwe mutatu tusanganingasa sele wimba lunzenza tusanganingasa ka sanganingasa sanganingasa mitenzela sanganingasa yo mama Anto papa Chichi tusanganingasa bantu bakajinga doka kwa malumi pa mabenzela bantu bakajile doka kwa bilamba bibatelela mamu tusanganingasa yose ni munzubu wa Nzambi muntu tujinenda munzubu wa Nzambi tusanganingasa weba indila cheba chikondo mulumana kwelela menji indila cheba chikondo mulumana kwelela menji chitunga chijimulwendu chijichenda chisesa mamu chitunga chijimulwendu chijichenda chisesa tatu pakumbana tangu weba mulumana kwelela menji pakumbana chikondo cheba mulumana kwelela menji ka joni basa indila cheba chikondo senda keneva mikenji wanyo indila cheba chikondo sedirika michi indila cheba chikondo kalonji mulumana kwelela menji Yesu akunanzaleta mwana buta mwena mulongo mulumana kwelela menji ka somba nyilutulu tatu mulumana kwelela menji yeah 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 oh 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 yeah 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 oh 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 yeah 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 oh 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 yeah 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 mama luwa dia mama tena tena zange tena tena mazia tena tena teziwa mama luwa dia mama sayana ni zambi wanyu
wenda kujileye Ningenda mulonda wali muloba kwa mate Nizanye Ningenda mulonda wali muloba kwa mate Omalenga raiwe Kanja wale viwanza byani nganga jina Omalenga raiwe Kanja wale viwanza byani nganga jina Memo mwali wanyajingi busami wewa Memo mwali wanyajingi busami wewe Kumbala kwa malu wadi mangwa tansenganye Kumbala kwa masama wadi mangwa tansenganye Kumbala kwa musunzu wadi mangwa tansenganye Soya sola mwani ni mama wabali wewe Soya tetena ni mama wabali wewe Tuka kujimini tujimuzu bu animu résidence wa Dr Bruno Miteo kuba kwa mulumba kumusuku wao bish to tujibimpa munenu tujibimpa basanga ni gifika jeba munemu mwetu mbakwa mulumba mushefira bakwa mulumba iyo twambira kujine jeba ngani jandina babambire nyika zambo Stefan chikala mbaye lunga iyo kadi wewe ujingani nanga na ujenza mu mukai mu bakwa mulumbe iyo twasaka jela mema ndi omwa ujibe bigire bwa ni secrétaire exécutif wa Lungonga Subel ndi secrétaire wa Lungonga Subel kimujimu nyingenza munemu bakwa mulumba Lungonga Asbel ngwangani Lungonga Asbel moni woni jede wa mukalenga Dr Bruno Miteo yeki président wa conseil d'administration muntu mushindama mulanga développement ajitunga kiku créer chintu echi mwakumona mwakwanga tokoku malo ajikubazi malo ajibantu bikana ajijenga bwanyi musoko wetu wabokwa muluma mwakuye kumpala lelo katento akuila Lungongo to lelo tuto akuila mwabu tuli basombeo nzobo mwimpa mutamba jibala sejeje njiba kakacha kuchije mukai iyo kamala kambo wetu jibala sijumoneji jimbaka kusimu cha binu bibiji nji kumiji sato 2013 le tujumu 2022 ajumu mwana mwenye ukaji bijumu chitemba jimu chitemba bulubulu mwenye mwabo jumone mwabo mwimpa mutambo mutangila mwenze nubunyu mwasa malapa mwenye mbwa bukalanga bujukoko bwa bantu abenze mujumu bwa lumwabu ngwambileo ati babwela mwabeo bwa lumunanga bwa tubwela oui utusamba nga yawo ka utumko wa muntu tanaji uloko kumujikisha kubwela bwa kwikisha koko wali muntu munanga kwa bubikole munanga musoko muni yeya timani ko timani kwa muntu wananga to mumoni zubu ya nunkwe kaye ni satu naye mu bakwa mulumbe muto antuka nchina makujenga to ujumwena ngayepa kina mi kwa buto we mutangila bantu bakwa bimana hambe lo baju kwatana foto bakwa bina baba hitanyishira amanyika je muntu kai kajya bimwana bisangisha ki bolo kai ni mu profiter ku chikolo chibeje na mbere ko bana betu bakwa ba nemu benze ku bintu byanungu bari ki benze bwanyu mutu mugitunga ye kumpala musoko ubululuka bo benze ku byanungu bisatu binayi bitanu ni bijumo mu zembo ne ajumo manya ajumo mu yaji muso muntu muhomo wenyu gubwa mulumba tujibenza baji mo Hollandes bari nasha mu Canada mu États-Unis France Suisse mi abiji bien organisé nasha Italie Allemagne miso gidi abunyi nasha Belgique mi abiji abunyi ndi muhomo moni mwabo muimpa mutambasi mwaba mwimpa mutamba lingwa mbe bwanyi aje somba mu nzu bwemu ujuho mo chawe so bwanyi uji mu Kongo et surtout mwikale ku musoko bwalu nasimi kwa myaba kuti sansa kuni wa sanzu bwa mushinde oto muni mikwa myaba muni ano muye mugombe muni mugombe amone bantu babimanyi hawo mawasana mikwa muni mikutakana kaje mwabe mwanyi somba mu nzu bwemu nyimpa mo mikwa malonso il faut avoir les goûts de vivre na shawe mulanda il faut kumanya kulwata il faut kumanya kuja kumanya kwenda kumanya kwa kula mumvu kwikala mutabala mukanguka twambila ku chambre d'hier mwabo tujeo tulini chambre munda mwanga yamu mu chambre inai musambo mwinai kiwenda ye wa chef mwina pinje hambelo ku chambre umwe hela utubigeni chambre di wa benyi ba hambelo mwenye mwinyi ujuri ni mashinyi
yemo sukula hinda bula ji kin hambelo ki chambre kadi munzubu mudi salle à manger salon mudi cuisine mudi dépôt mudi bureau bien de minute enzela mudi wewe mwina ujano wakula wewe wa mudi secrétaire même di secrétaire wa lungongo ouais secrétaire wa lungongo ujiheba ni mabwa wokulala wa mwimpanyi eshe bwalo sikwetu bena kasai babonyi batwani chef ifoka lula mabwa mwimpa mwena mujimu ikalula la mubibwelela unjo uliamba udi ni mabwa mwimpa kulala ningwambile bwani namunyi mugwambile ni yeye chef wetu muntu wa munanga development kino mwakaleula la mabwa mwimpa bajuenza namu jumba la myami bito njiwa ni mwabo hanyi mulenga bantu bakwa bangele ni banchihila babanyi wajakale ajes nangu mwabunyi nawo nji mwimpa hao abilondi sebwa sefu nenda munanga malumimpa eyo. Très bien, très bien. Toi, ça qui dit là, Moukoulumpa, docteur Bruno Miteo, lui qu'on appelle l'homme en or. Lui qu'on appelle l'homme en or. Merci. Qui tu dis l'homme diani, qui tu dis jenga diani. A du travailler ni muntu, a du collaborer ni muntu a du retrouver hende. Alors tu hende kalamba kimpa, a dia ko hende bija, ba odi hende ni famille. Donc ku jibaji, nzami ya juku benesh. Kimi mpo we mukala no patron, wamba no ujini uju collaborer ni muntu. Kadi muntu a ukenga, muntu a hanga ni $100, hanga $200, moyen de transport ka ina auto, kadi même en Afrique kwa mukale nyeu kwenda kumbelu. Disanga jabunyi disanga jabunyi mwabo mutalala migala ni kaho munzubu chambre yende ko ya benyi kimushindu jibateka bena mujimu à l'aise na batu bateka bena mujimu na kwao uba mona ku bantu kujiko projet mi kwa bwan zubu jano yo ka kuibaka ku mi kwa buto zubu projet jiko ko yabun projet jiko ko yabun ngwa le bwani muntu ao ani ngwa ambulance bwe umuibaka achifo saka wasima $50. Imagine mu 2013 am $50 kai mwenza ne fo ba kuibaka ani ngambila ku di projet mi tabuni ya kuibaka bi ojinai kadi ngambila ka bi kana itote kwa ba kulese muntu munanga banye bantu ba yokumpala abimi baga nungu biyumbi hita ye kumona ni bantu ba musoko yomba ba munyungulukila ye to china magana mema nyizu bu muimpa nenu nyizu mibito kuigenda banye lwayi amuto malatamu ya satu menyi ndo esha malata yiki 500 no sumbe na jungi 500 ni lelo bantu kimana kimbenzi ntachito kabayi bandanga to mu mfunyi munanga bwanyi kikano liye umweka to boko abantu pamweka kadi bantu kabayi bandanga development to ahenda muntu wa development eyo twasekejela bwa kutwakijila mvumula nanga mbwa kuleja ku miande jibantu benza kujimukulumpa wanyu mkwa wamba kwa mulumba chena mononzo bwende to kachema sokumutela to nuvane ka peti wanyu wange jihambelo to mukulumpa il faut le faire tu as l'argent tu es millionnaire il faut construire chez nous na shaka balala momuto wibaga hebulegela na jibaji ujini lumu kuchinsansa ujini lumu potela même wibaga ko to kumuso voilà kingu yakasema zobano ku Canada ku Belgique ku Suisse, ku Espagne. To. Allez, tous les gars, là j'encourage, badini souci. Moi, Afrique du Sud, tatouane, na construit, mais na loroté. Banga no kesa. Tujibimpa ni jisanka jabunyi, bwa munu jibia, kutumwenekela ni kutusamba tujini jisanka jabunyi. Kadi masera, umbuga we wanu kumbujimai, kuchinsansa mabuji nzembwa. Ujukumabela ututumana ku mashini ni miande mikwabo ulusombo wangu musoko twasagijila bwalu conclure belimpa bikole jumboka janja kumbujimayi kuchinsansa kulokuniko njimuva bwalu haji muntu ujinga mwakwenza development bomuji Dr. Bruno Miteo nyenge wamu musokwemu ujinga wani enza development mijimu ya musoko ya kumpala mutwashila maya mujitungu bantu bakaji bana mai bimpa mujitungu mu mwasa hopitala mujitungu mu mwasa nzubu munena bumujiyemo nango kibwalu kai njimu mbukani kuchinsansa bwangiya ngapuye ngenza mujimu hani ko hopitala bwa kwa puye chijimwenza chinchilenga
ni bwa kala kabiji kuma na makula manzu wende yo. Amen. Amen. Momoni o kito sambila nzubwe. Mbwa lubulenga njin sambila nzubwe mulama bimpa munu jibabwela ndiba mwana ni luheha lumpa lujimomo njingenze mujimwe kujitu malgré yekina momuto hajuhe tejiba jakuye kuneko ujusana nzubwendewo mulama bimpa ki chijisusi wanyi ni kwenze mujimwe wako hospitali kwa puye mumunji memaka bijumunganga kibwalu kai mijimwe ijenda bimpa mene ukaji kununi bijimwe bingu mema kuneko nkaji ni bijimu mwanda mukulu aka mwanda mukulu njini bijimu mwanda mukulu njimula mune mu 2014 zabi atumbishibwa njimu mona mu bijiwe bo mushita mabimpa mushema mwene ujibimpa njibimpa bwalo njingenze mujimu bajiba mfuta njibimpa mujimu wanyo kwa hospitali bajiba mfuta mujimu yonsi njingenze munemu ya development bajika bajani ba mfuta njibimpa njimunanga china mwakwama nsomba kuchinsansa kumwaba walumu haje Dr. Bruno mwenze chintu echi cha development njimulo bwa kumwapuye bwana mujimu jimwenza aye nyikwata hanyi bana betu tuyenza jitunga jitu ya kumpala musoko yetu ya kumpala kichi jisusi wanyi. Très bien toi sakijila bana betu ntunu lomba bwani twambulisha bana betu mwana chintu chiji mukulumpa Bruno mito mwenza chintu cha classe. Alors bikengela kuloka bijimbantu bakwa bakwa ajouter abo 1+. Ulibo kwa ngata kumbujimai anyo ngata kuchinsans anyo ngata kumputu kimama ni anu bena kumputu to kimama ni bena kuchinsans na shabena kumbujimai mema munje ni kwa kumbuka kumbujimai kenza mujimu kwa États-Unis ni mujimu anyo bon ndi réalisateur ndi caméraman ndi monteur ndi designer ndi reporter ni bon mon donc miabayons ndi bwakuye kimama ba expert ba dianu kumputu ani kuti sansa ni kulubumbashito expert idi miabayons donc ni sanga chidi mukulumpa mwenza bwa ko ajouter kabidi 1+, hein ndono ambilas au village on n'impose pas, au village on négocie. C'est comme un amateur et un professionnel même pas dishi bo amateur bo bigala chintu chimu bo betana mulungi et ou l'onienda menji allez kwetuka kujimini toi c'est que là ba ko partager toi c'est du bon soit bananga bon soit tuka ba ibalonda émission ni hypocrisie to ba tuka ba ibananga chola ni lubombuto ba mani genoyo azo sala musala bien, il travaille bien, on doit l'aider. Nzambi amubenesha kako chabo ori musoma kwa États-Unis kona wibaka kuheba nzubu kwene kona bila bana bibaka nzubu kumusoko kwakweni Merci beaucoup. Toi, c'est que du Bakulumpo Bonso. Merci. On doit construire chez nous. Bah, tout ce qui bicola. Frank Chola, mon petit frère, mais on dit une vision. Télévision Mounena, pour propager malheureusement qui se passe à Kouetou.